Licitiramo ena pik. Ves pas. Glede na to, da ima nord 4 pike in 7 do 9 točk, licitira umetno licitacijo 3 križ. Ist pas. Savt se odloči za 3 pik. Pas, pas, pas. Igramo nizkega pika. Nasprotnik ima pika v, vzamemo z asom. Igramo nizkega pika. Vzamemo. Igramo pika. Igramo karo. Vzamemo z adutom. Igramo srce. Igramo še enkrat srce. Naredili smo kontrakt 3 pik. Savt licitira ena srce. Ves pasira. Nord licitira 3 karo. Ist licitira pas. Savt licitira 4 srce. Pas, pas, pas. Kontrakt 4 srce savt. Ataka je 3 srce, adutska ataka. Igramo nizek srce. Vzamemo 7 srce. V igri sta samo pri nasprotnikih še 2 aduta. Igramo a srce. Nasprotniki imajo adute 2, 2. Ni več adutov. Igramo 2 pik, ki ga vzamemo z džekom. Igramo impase. Lovimo damo. S pikom smo ujeli damo. Sicer z asom. Igramo križ. Vzamemo z asom. Mečemo oziroma igramo pika, ki je izgubitek. Igramo karo, in sicer ekspas. As je bil na nepravi strani za ekspas. Igramo še eno karo. Protnik vzame karo, igra še enkrat karo. Naredili smo kontrakt 4 srce, možen pa je bil kontrakt 5 srce. Savt licitira ena srce, ves pas. Nord ima 4 srca in 12 točk, zato licitira 2 NT. Ist pas. Savt licitira 4 srce.
pas, pas, pas. Ataka vest, dama, kara. Igramo asa. Igramo srca. Iz nord. Igramo srce. In še enkrat igramo srce. Pobrali smo vse adute. Igramo asa, križ. Igramo pika. Dajemo z asom. Režemo karo. Režemo križa. Lahko tudi enkrat spustimo križa. Spustimo pika. Porežemo pika s Porežemo pika s srcem. Odmečemo karo. Igramo križa. Porežemo srce. In zadnji štih je od nasprotnika. Savt licitira en pik. Vest licitira pas. Nord ima 4 nizke karte, oziroma 10, 9, 8. Ima številčne karte. In ima 3 točke, zato licitira 3 pik. Ist pas. Savt ima 19 točk. Pomeni, bo licitiral 2, oziroma licitirati mora 3 pik, oziroma pasira. Ataka je križ as. Igramo križa in niza križ. Igra srce. Igrajo nizko z 10 srce. Zopet igra srce. Sedaj vidimo, da nam manjka kralj v piku. Igrati bi morali impas, zato gremo na nord. Igramo pik damo. Igramo križa. Igramo asa. Igramo križa. Igramo še enega križa. Ostali so nam samo še aduti. Naredili smo 9 štihov, kot smo napovedali.